Da kathong banyarap yekitu ki Kyrni hakijingdi Buiad lakalong how drugs kiat batkanja u district social welfare officer jong southwest ka sales ne kasngi ulapli paipa ya ka life care foundation counseling center ha Mawkyrwat habakran kum ukongsan u DSWO ulapun pau ka jingkerman ba ka tai ka center kanyarap ban penem ya shibun ki museum ki balangop hakijingdi Buiad kum ka kiat kenja bat drugs hakani kasi ladon langru u deputy superintendent of police uba S Pasleng u ka water resources uba CE walang kinong tray na po ka office u block development officer bat katu kat ni kibla sakhot ngobha kuwe pat kinong kren hakani kasi kilong executive engineer ka PUD roads uba M macro bat kuwe kiwe Tengah pekat ba counseling ni kasi kon yung nyopre nyoskum kilong dipuru ki syar di bastan kaya kita counseling nasdang ngadu halal pe but kanang ya kipor kanang ya isni kanang ya dia it turns into a professional menta ba pinculong kumni utai menta pintai kalong ye kalong sem jungi kmi pam dan por ba ni song na bulo ka mai wala judang ka por ni song ni kmi apa hapo mungger ka depai ban sreng ban peni ban kuntu ini por por menta bokim Desa kawai ki jing ki bang ye kundu menta ki mlong pun ki jing mlong ye kundu so ki jing menta ki long complicated ba teng dan isim dawai lu ada keli de ban chani te dang piang ban chapo cities maka kino si pas dengan BBS terati pang ta u iu pi pang ta Buiad lek ho specialist buat ti banyak teman-teman penikah field counseling ti kalau kayak ke school ke hebat teman-teman ini ada specialized subject but you need a person ban like ban puli banyak ya ka buat salon counselor